Sehingga dani bersami dani parit hidup ramai ingkang ngurau prabda sugeng rawuh sugeng sonten sugeng papanggih katur pariantok raga jeng andi sedaya kang utami dani agung kanjeng raga dani pangarsing wacana mangdane kanten termalih kapiarsa antuk dewa titiang sami ingkang manembrana kerawuhan raga jeng andi kesami dewa titiang dawekan raga jeng andika meruntuhan pangandika lumawi rangga wacana ingkang sampun sayangi baik aris raga jeng andika punika dawekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih sadurung sami mangkin titiang miring-maring pakarya kang utami rumiyin titiang humatur sok semagung syukur siuping selasa maring raganda sami apang sami mangkin titiang puniki sampun pulih becik kalintang becik panambrama untuk raganda sami inggih turmari titiang humatur syukur alhamdulillahirabbil alamin moga-mogi mari bepanggihan sami mangkin puniki bisa hambat terpulih rahmat taufik hidayah untuk raganda titiang puniki sami lan bisa nggalin tias kelawan wardaya samia titiang lan raganda puniki sami tiang turmalih kalangkung bagi rasane maring sedherenge wardaya kabutuhi titiang puniki pribadi priyangga apa sedaya makin bisa pulih hambat ke mapanggih mapajutan kelawan cengraji ingkang kaprasados dadi pangarsing wacana maring pakarti sami mangkin inggih dane agung sami utami dane ingkang kaprasados dadi pangarsing wacana mangda saksana sekadi pakarti sadurung sami mangkin titiang aturaken piatur-piatur inggih rumiyin titiang priyangga jagi nyuwun agung-agung panugrah inggih panugrahaning titiang sawantah titiang priyangga rumiyin puniki kapiatur pariantok kawatami menawi lungguh maring sari mangkin puniki dan ingkang dadi pangemong krama maring kota Raja Panegara puniki dan agung negara ingkang dadi dan agung negara kepala desa utawi sinten-sinten ingkang dadi penggertos rekanipun sari mangkin inggih katur malih panugrah titiang priyangga priyantok dane kang dadi pengemban krama utawi dane jero kepala kewilayahan maring kewilayahan puniki katur malih priyantok sami para pinisepuh krama para pinisepuh ugami para kula warga sami nenek mami Datuk Raden Nenak Bulding Perwangsa para kula warga sami para tamiwah agung sami kawutami malih katur priyantok dan ingkang kandel bikardi inggih cendeking atur katur panugrahan titiang priyangga pariantok sami ingkang pulih rawuh pagelar lungguh bergerak sami mangkin puniki inggih sawantah puniki rumiyin titiang ngantos pangandika kalintang lega tuas maring sadroning wardaya dewa titiang sami kang utami inggih dewa titiang pribadi ingkang sami mangkin pulih pangupasame bisa manembrame kerawuhan raga jeng andika sami kang utami dane agung pangarsing wacana puniki moga-moga iki maring pepanggihan puniki bisa dadi reuni antok dewa titiang kelawan raga jeng andika kang utami dane agung kanjeng raga maring kakongan pawiye adat sorong serah aji krama puniki inggih turmalih inggih moga-moga maring pepanggihan puniki Sang Hyang Wisesa bisa maswangaken sedayaning kebajikan antok kebajikan wardaya raga jeng andika kang utami dewek titiang permali kang utami dane kang handui karya puniki singgih dane agung
pengarsa wacana kalintang becik durpurna sekatahin pangandika raga sane wawian deuk titiang hamiar sekatahin pangandika raga jeung andika sane wawi rasa-rasane wonten kasisipan becik madeng wira meraga wirage tinggi cendak piatur ugi deuk titiang wantah hingkang kepracados dadi pangarsa maring dina punika sekatahing pangandika raga jeung andika utawi inggih panurga raga wantah priyaga punika inggih sampun bisa ketampi dawuh Suk semua agung yen menawi panugrah sawantah titiang priyaga sene baru sampun bisa ketampi sampun pulih pawara becik antuk raganda kian inggih turmalih mangda datang kalupian titiang dagi numundahkan panugraha agung malih paryantok samia dane agung hingkang nyerang titiang puniki nuwun marit ayo maraganda becik ingkang lungguh maring arsan kiwa turmalih tangan ugi sami ingkang hajah lungguh maring sepunggiran titiang puniki inggih dhuwur asma titiasa dimangkin kang dan dipengasih wacana numundhahaken panugraha agung ugi tiyang ngantos pangandika raga jeung andika numundhahaken panugraha dane sami ingkang pulih rawuh nyaring kerawuhan raga jeung andika punika inggih panugraha punika inggih sampun bisa ketampi dawuh malih alhamdulillah rabbil alamin matur syukur siyu malih selakse apang sami panugraha titiang turmalih sami karang titiang puniki sampun bisa ketampi inggih ingkang katri malih sadurung senengake titiang aturaken piatur titiang ingkang utami titiang jagi nuwun gumantung pangapura nuwun pangapunten yen manawi katingal kapiara sisip saliwuh kirang sampurna tur piatur titiang puniki turmalih tindak tanduk titik silejak nika malih titiang turmalih sami para ingkang langgeng titiang puniki para keluarga sami menawi sisip saliwuh kirang sampurna inggih titiang jagi nuwun agung pangapura saturung titiang mangkin ngaturaken piatur kami dawuh inggih dewe titiang sami ingkang manung pramet rawuhan raga jeung andika semapan inggih dewe titiang sami inggih wantah jalma mawu inggih pinasti akeh maring kasisipan kakirangan inggih dewe titiang ugi inggih sareng sami nyuwun pangapura agung sakit raga jeung andika sami lungsuh pangapura inggih dene agung jeung rayi ingkang kaparacados lagi pangasih wacana pang saminya panyuwun titiang sanewa saking wiwit dumugi wekasan sanewa sampun pulih pawangsu sampun pulih pawara becik kantuk raganda apa sane mangkin mangda saksana sakadi pakardi titiang pacang jeung ngaturaken penapi kang gade siwa kaya titiang utami titiang nyuwun mangda ica liliran titiang sane mangkin pacang jeung ngaturaken penapi kang gade siwa kaya titiang nyuwun parat maring ayeuna raganda sami utawi parang-parang ane pangandika dia tidak ngatos pangandika ya singgih dani agung pengarseng wajana inggih sadurung sane mangkin dewe titiang jagi baca ngaturaken paware atau raga jeung andika inggih semapan dewe titiang wantah kepracados dadi pangarseng maring kapengan inggih uyat maring dewe titiang jagi baca ngaturaken panyuwun rumiyin punapi inggih karsani raga sami sekali karse dane sami ingkang manung pramet kerawuhan raga jeung andika jalaran punika ampura ke ranjing maring pakarja kang utami raga jeung andika sane makin dewe titiang pulih pangijan utawi panyuwun maring dangu paring krama sami mangde raga jeung andika swece jagi pacang ngaturaken pupuh wantah pisan kuwantah ampura puniki panyuwun atau dangu sane puniki ampura lunsur yen menawi kadawuh dewe titiang pacang jeung ngaturaken saditi pupuh utawi penganduh maring saturung sen mangkin titiang ngaturaken
diatur kang utami inggih menas agung nugrahaken titiang petani ingkang purakan saha wata sadidih lan ringarse titiang matur yen menawi sisi saliwah kirang sampurna titiang jagi nuhun agung-agung pangapura. Hati tiang matur ring presamya kang tresna haring budaya adat sasa tak dilarang saking pemban ring sasat sareng hangarse banjur manun aji krama hatatane manut kang yugya patut tinulade iya manis arum manis ganda sekar nawa sekaring langit sumiar gandening kasturi duh pangeran arum manis katuangin madu derawa juwakti katuangin madu derawa agung kalintang agung tunggal kalintang tunggal wisese kalintang lintang wisese mawuruhipun ingkang kalintang akeh yening sedayani wani-wani hana maring celatri ieu tur malih seraning taruh-taruhan aring maya pada puniki wuwuhin malih saking saka samudra kaenggangin pacak ditulis dinasti tangkang bisa puput dawa hinggih mata nuhun marang kakon asin mangkin titiang nuhun pangapur agung saking Allah ingkang maha wisesa dawa kalintang becik tur agung pupuh rage sane wau ingkang katur moga-moga hinggih pulih bagi guna agung antok dewi titiang sami temat kang utami di dewi titiang pribadi singgih dane agung pengarsing wacana mangdane boten kabotan sepali maring kapengan puniki hinggih dewi titiang jadi pacang wang sulit pupuh rage puniki nanging hinggih wantah sati diri ampun.
matur pekiling kadie pituah sejati ring presamye untuk ning paseban ring perhanom Kang benjang ben kayu hanggentosin penglingsir sami hambak te adat lan budaya tan onang rinu sakan dawet mangde adat lan budaya lestari mangkane patu nulie agung dewek titiang matur rarasan mering tamu agung hingkang lungguh adus praktik nujuing pelataran sang raja tinudre gagah-gagah kadie para retu sewa negari gahiring dening setana ledasi hambak raja berani oleh woh-wohan lan upacara dewek titiang sami kegawakan muladi rupa sami-sami kami ye lari sangaron lurus dadie pangeran jalma miwah ngratoning sekatahing makhluk dadie papinden jalma kang sejati ya Allah subhanahu wa ta'ala anggap kita hendi bayi leng-leng tias kapiring becik-becik kaparasaning sumanggil teragandani datan cinaga dewek titiang handuring ucapan puji-puji meri Allah kang wisis lengkare ring dina hiki ring dina sonten puniki dewek titiang kelawan raga jeung andika sami pulih panggih pinanggi jarwe jinarwe maring madiani genah pun hinggih dane hagong pengarsing wajan wantah puniki puang sulpupuh puniki kang bisa atur maring dewek titiang yen wonten maring kakirangan utawi kasisipan dewek titiang inggih nyuwun pangampura agung jawab inggih singgih dane hagong pengarsing wacana inggih mangdane saksane inggih pawe krama adat sareng sarah aji krama puniki dewek titiang dawegang mangdane raja jeung andike ngeranjing marang maring sedayang pakarya kang utami raja jeung andike sanemake dawegang. Alhamdulillahirabbil alamin kelangkung bagi rasani maring sajarone warga di tiang priangga pada sampun sedewawu bisa hanya sipun pupuh saking kadang misalnya wawu inggih becik karitan becik agung karitan agung sepenuh maring piulang agung pinajaran agung siunar agung ugi malih inggih mugi sekali pangandika bisa para anom rugi pacang pacang jagi penerus pelestari adat budaya sami-sami yang sarang tresna untuk rakyat.
Iki ngatur agung sok semua agung syukur syuting selaksa pasal makin sampun kelililang tiang bacang lagi ngaturaken punapi ingkang dadi siwa kaya kamu tami tiang dagi nuwun para mare ayo sami inggih mangga suwawi sakadi titinaran adat dugeng kuna ingkang tumurun saking leluhur mangga tiang kaya sami mangga kelililang tiang bacang lagi humatur meyin maring laca-laca puniki saturung senemakin detiang sarang-sarang sami nuwun petak tadi ngaturaken aji bulan suci titiang humatur rumiyin mari genah titiang senemakin ini nugraha Bismillahirrahmanirrahim. Nas agung-agung panugraha malih titiang humatur antuk katakan sami ini mamit aturaden menak bulit parangsa sadaya jagi ontang pedaging nanti tiang puniki sami nuwun parak maring ayo mereka sami apang titiang kapandikayan untuk ingkang tadi pengomong kerama maring kota raja panegara utawi dini agung negara jero kepada desa tiang turmalih sarang-sarang nuwun parak antuk kang tadi pengembang kerama maring padukuhan dalam laut puniki utawi dini agung jero kepala kewilayahan ingkang makin lungguh maring tengenin titiang puniki Tulmalih kapan dikayang rewet titiang antuk para linggih kerama, para pinispuh kerama, para pinispuh ugami, para kula warga sami kang utami dan ingkang jagi hadir bekah titi. Jagi ngaturaken dowe aji prana suci baik hamdalah putri utami. Inggih atmaja putri saking dane lalu Rusdi hingga magenah maring padukuhan dalam laut puniki kuda raja panegara inggih ingkang sampun sami-sami ayunan metunggal ayun menjangkep sarang kelawan dane lalu iling wirandani inggih atmaja putra saking dane lalu Salman ingkang magenah ugi sami-sami maring padukuhan dalam laut kuda raja panegara puniki lang sane mangkin agung piulangan arke sastra di pura sane pacang di tiang aturan maring ayu mereka bersami balik untuk karti sane mangkin yaitu aji krama indra dasa indra utawi 66 utami sane indra dasa indra puniki 3 katingal maring napak lemah permalih 3 maring olen tinggi jajar kemirini pun masa sirah pemuput bicara selaksa masadah melanjaran masalin dedeng lan lian-lian hingga ne sangkep inggih wata sapuniki mugi-mugi bisa ketampi becik angin sekali pangandika sekali piatur tiasane bau mangdek kanteng katingal sami samput yang matur sane bau nuwun eje tiang pacan ngapuraken mempedak sarang-sarang maring ayun mereka sama dawuh maring lajeng-lajeng pun dawuh kang sareng-sareng pengaris yang wajah yang dewa yang haningali tahu ham yang puniki aji berane kang kadur dina makin iki sampun jangkep termalih purna inggih jelaran puniku campuran dewi yang jadi pacang kangampi aji berane